Pausha the Yumfam Uiba Pau Karab de Tausari. Lakadoriba listing ani Kunitoi chemical da Congress the Sydney for Manga the Gita than a Kagane. Housing Lady Basarkar Asi Amukan Alaklaroi Gaikangam. Sarkar Piper Amusung Pai the Hibasi Aka Akumne. Housing Lady busy losing Basarkar Asi and kind Amadi Constitution came out the same Kimane. Lakadur Belising ani Kunitoi chemical da Congress the Sydney for Manga the Gita than a Kagane. Housing Lady Sarkar Asiti Amukan Halaklaroi and a Congress ki CWC members of Ariba. Former President Gaikangam na Pongdokre. Mana Makata na keep the Congress Party as a Baraning Tamba Purna Bahona Kiba Adokumba Party Amane. Prime Minister Jawaharlal Nehru Kimbideg Makada Lebakasi Angak Papang Sakolamke. Advanced country Amuena Malim Geleba Kudik Manikai Komnarame. Marak the party Masamasa Karana Sarkar Parabasu Congress na Sahinipu Yankaki Matamase Sarkar Paitan Lakibani Adobo. BJP losing by NDA Sarkar Gisahi Tarik Matam Ashida Miam Kangbaware. Opposition amu oina ruling ki meyukta badnam tawpugi wafam date economy development amde foreign policy da marai chai thare asoi be kya amle ire Congress party asi sakti da ngawpa party amanate masimagna party asina sarkar thugaina pohona ki balaite adobo center maso state ta sasan tawdiba BJP ki lengak sasan asigi matam dadi miam wabda kok hapnare potjai ki mamal leptana hengalakpa GST amsung demonetization da miam kam thengna awaba mayoknare Asigma Tong Kia Asina Lakadur Belising Ani Kunitoi Chemical Asida di Congress na Sid Humpugi Manung Dani Pumanga da Gitadana Soitan Mai Pakane Party Asina Miaga Pudas Minaba Matam Chupada Honai Jumthong Changdura Kolkunda Chatuna Amadi Misinga Marakta Contact Taunaduna Party Gima Pangal Sakana Akamba Takta Honare Lakadur Batam Asida di BJP Aroi Batam Hybrid Oragani Masi Opposition Amu Oina Hybanate Makoina Tauri Batabak Tawung Sing Asigim Haina Laksa Kadabane. Lishingani Taraka Tarik Chemical the BJP Sarkar same Kibadu Nampu Sapuda Ain Kaina. Amadi Constitution Kongong Naga same Kibane, Mikal Aduda Sit Kunipan the Maipakiba single largest party Uriba Congress na. Congress the Governor Sarkar same Nanabi Kudokjab Adu Bigide. Sit Kunmatoi Kakta Makakiba minority Okiba BJP the Madugi Kunokjab Adu Piki Madu BJP Aikamana Nampu Sapuda Tokdabayaroi Aina. Governor the Harpadagi Taupo Ramgani Adugumba Tong Adu. Aniragana Chatava Chumloy Office of Profit Kamari and House Labor Sarkar Senate Parliamentary Secretary Oramba MLA Taragani Toki Matakta Congress na disqualification ga Mari Lainana case file Tokiba Adugi Matang the Paladun Aikibada Tasi Kuntarukta Supreme Court Satagaduripa hearing Aduna Madugi Chaba Jasmine Amadi Soitana Pirak Lagane Makoi Taragani Toy Parliamentary Secretary Oina Hakibadu unconstitutional Oi Ibasi Yenaba Laitana Janaraba Wapamni Aduna Magoi Taragani Twibu Parliamentary Secretary when Hakibadu unconstitutional Amasung illegal oi Aduna July Kungatarukta Supreme Court Satagadur hearing Asida Sungsoi Choitana Masege Jasmine Amadi Pirak Lagani Aina Kaikamam Namakatana Fondoke Nagalamarom the BJP gi Selul Tribe Morsagi Mapangal Hen Kankat Andodan Lakliba Mikal Sing the Chauna Mai Pakanse Scheduled Tribe Morsa BJP Manipur Pradesh ki mapangal kena kangkat andun lebaki sakut thorang damateng pangba ngamnaba Scheduled Tribe Morsa BJP ki National President Jauna Scheduled Tribe Morsa BJP Manipur Pradesh ki State Executive Meeting ama impalge kai sampat nitiafat suthekta leiba BJP Manipur Pradesh ki office ta pangthokre Tharmadu BJP ki Scheduled Tribe Morsa ki mapangal kena kangkat andun laklipa ADC Mikhal Jauna Assembly Mikhal da BJP na chawra bai bakan che haina Scheduled Tribe Morsa BJP ki National President Samir Oraon Aikre Scheduled Tribe Morsa BJP Manipur Pradesh na Sinduna Pangtuk State Executive Meeting Amadu Morsa as National President Samir Oraon MP na Chief Guest when losing to Scheduled Tribe Morsa BJP Manipur Pradesh ki President Lanjaigai Mani Kamina President BJP Manipur Pradesh ki President M Sarda Devi PWD RDNPR Board Minister TS Biswaje SD Morzagi advisors to Oribati AN Hill Transport Minister Bungzagil Balde SD Morzagi advisors to Oriba Maniredagi Chairman Haupu MLA B Hankalian Ngamthang Hauke Nepsa Kim Ganamade BJP Manipur Pradesh Vice President N Nimbus Amasung Party General Secretary Organization Ave Kumar Girina Singbana Sarugyadun Apang Thoke Scheduled Tribe Morsa BJP Manipur Pradesh na Paikat ki Tabak Thorum Singh report Pongtuna Pangthokkdba State Executive Meeting Atuda Morsa ki President
National President Samir Oraon Makatana Hai. Lagliba Mikkel Singh the party immediate Simbapung Paramai Pakananaba. Scheduled Tribe Morsa BJP Manipur Pradesh Mapangkal Kankan Patai. District the Mandal Amadi Jut level sing the orientation Amadi awareness program kaya Baikatuna Chakotoran kaya Baikan Minasi Hyper Su Singba Wafum Sing Arawana Orawan Makatana Fondoke. Makatarakpa atopa pau amadana ngasi pangthokkdba UPSC ki examination ki candidate sing curfew ki athingbadagi komthokkani. Hayang nomajin mita Manipur Public Service Commission MPSC da pangthokkdba Union Public Service Commission UPSC na logba Engineering Services Pre-Examination 2021 da sarwiya gadaba. Candidate sing amasung examination asigi functionary sing curfew ki athingbadagi komthokkani haire. MPSC के सेक्रेटरी ने थोक पच्चर रोला मना हाइबेदा हाइबे एग्जामिनेशन असि पांगथोंना द बिगिदम अथोक्ताब फॉर्मेलिटी सिंगबंग जोन हला लोखत की बगल लोइना एग्जामिनेशन असि द सरुक यागदा कैंडिडेट सिंग अमसो एग्जामिनेशन की फंक्शनरी सिंग बो हायंग दगी अवगदरिबा कारफी के अथिंग बदगी कॉमथोकना द बिगि एब स्टेट गवर्नमेंट दगी लौरे आइरे मरमसिना मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की सेक्रेटरी एनजी रोबेन की बिगि दगी हायंग बांगथोकदरबा एग्जामिनेशन असि द सरुक यागदरिबा कैंडिडेट सिंग अमसो अथॉरिटी सिंगना मखोय की एडमिट कार्ड सिंग नत्रगदा MPSC ने इशू तौबा ड्यूटी असाइनमेंट ऑर्डर सिंह मखोइना महिमदगी MPSC की तमना लापद पुरकदबने आइरे पनबजबदी था असि की तरह तरुक्त मणिपुर गवर्नमेंट के नेशनल सेक्रेटरी होम आईसीएन प्रकाशना MPSC के सेक्रेटरी दा इरकी बच्चे रोल अबदा पांगथोकदरब एग्जामिनेशन असि की फंक्शनरी सिंह अमसुंग कैंडिडेट सिंह नमयुमदगिना MPSC फाउबल लाकपा अमसुंग अनबकी लंबी द मखोय की एडमिट कार्ड नत्रगना ड्यूटी असाइनमेंट ऑर्डर जावरगदी कर्फ्यू की अथिंबा असदगी कमथोकनी हानसु खंगालखिबा लैखरबने Special Secretary Home Serul Aduki Copy Singh Director General of Police DGP Manipur Principal Secretary Health and District Punamaki Deputy Commissioner Singh Amade Police की SP Singh Dasu Pidona Mangjung na khan khabane aire News report ahong ki batak da Manipur Human Rights Commission na sumoto ke samalokot kre Chaliba tha asigi taraga hithoi amasung taraga humdoi da Imphal da nungti ki ayuk ta phongpa English pauk se ahumna phong ki ba tongan tongan ba news report ahong kamari laina da Manipur Human Rights Commission SSRC की डिप्टी सेक्रेटरी नंगरंग फाल तरुखिबा रिपोर्ट अमदे जुपम ओरगा MSRC न सुमतो केस अमा रजिस्टर तौतुन लखटख्रे अदुगा केस असिगे रेस्पोंडेंट सिंग ओइना ओइरिबा मणिपुर गवर्नमेंट की बाकोक थोंबो ऑफिसर मरिदा नोटिस इशू तौखरे मणिपुर द ऑक्सीजन प्लांट तरागा तरुक थमगदबदा तरागा निथोइ फावबा थमदबगी पावखुम पिरकननबा खानख्रे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न हाई कोर्ट न रिम्स द अनिसब ऑक्सीजन प्लांट थमबगी मतंग द पार्टी सिंग मरकता मीडिया तौफम तौते Central Amasung State Government की बरकता proper communication वाले State असिदा हाउसिंग COVID-19 pandemic की second wave की अकन बसाई थुंग मायुक नरिंगे की सरकता High Court of Manipur द hostile सिंग द COVID-19 patient सिंग की दमक मतिक चाबा अमसुंग सरक शेंदना ब ऑक्सीजन सप्लाई तोहन बिउ हाइदुना फाइल तौरखिबा PIL अमगी मखा चथरकपा वाइल द पार्टी सिंग की माइकेद लिखिबा काउंसिल सिंग द अकन बा आर्गुमेंट सिंग तौनखरे कोर्ट काउंसिल सिंह की सबमिशन सिंह तारब मतुंग द सेंट्रल गवर्नमेंट रेम्स द अनिसुब ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल तौदबगी मरम प्लांट असिगी दमक मतिक चाब मफम आइडेंटिफाई तौदबदगिनी हाइदुना फंगदरकपदा रेम्स की माइकेद लिखिबा काउंसिल एम देवानंद न मरी लेनब अथॉरिटी सिंह अनिसुब ऑक्सीजन प्लांट असिगी मफम था असिगी तरादा आइडेंटिफाई तौखिबग लोइनना अप्रूव तौखरबने अदुबो प्लांट असिब इंस्टॉल तौननबगी थबक थर्ड पार्टी अम ओरिबा NBCC Limited the Senacre, Adamoinamak Pan as it Tambaki Todang Logo the party singing about the communication, Amazon coordination Bapung Pana Watli, Luinana. And his own plan as installed Torabamatung the Masina Putor oxygen and pipes singi. Kotang the Natragana cylinder singi, Kotang the Sinagadra Habasule Poctri, Habawafam Quarter Tamke. Quarter Rimski Maike the Lip River Council as he submission sing Tarabamatung the Pibam Amata the party singing Marak the Kenabasing. Santaina Bagidama Kona Todang Lopum took the Akibaga Loinana Hausik. Matok Daribadi Atubamatam the Tung the Lakadava demand singing supplementation Tonga Bagidamak. Oxygen plant installed Toguna Commission Togan Ike. Bramazina State Government Rims Impal Amasung MBCC Limited the joint meeting physical winner. Natragana virtual and a pangtuk to the pending data issue Amsukudung Chadabasing as you can do the oxygen plant at Tobamatanda. Installed Toner by direction Piki, Central Government Rims the Anisuba oxygen plant installed Tobaki Tapakarang Pavada, Lotion and about target Tankivani Ike. Atomanama plant Asigi Masak Sing, Bangalore the gate, Jorhat Power Puraklaga Impal the Amuk Gari the Haptana Purakani Ibasna Tintan Bagim Ram Singamanu the Amuk Webani Araduna. Impalamasung Bangalore Gimarakta direct flight line Lena Karikidamak direct when a Puraktribano Ike. Lungtil Kul Gimihata Chenaba Amapare Kulaikia Pangle. Lungtil Beles the Mi and Yaharkibaki Togdok the Chenabani Iba Atopanupa Amasu Ngasi Police Napare. Kulaikia Supangamle Ire.
Faraba dugi mamingna Lanjagin Airlines Jobi Hangsin Chahi Kuntra Taret Apopagi Ming Helfau Hangsin Kawi Komunum Belen Spelistagini Aire Lengazin Asi Numit Jumba Matung da Kangpokpigi Additional SPLO Thangkosan Aukim na lusing ba Special Investigation Team Amara Saikon Police Station ki Malung Chanba Makok Sung Beles Manaki Mongsong Amada Leramba Mahaki Lorfam Dagi Pakibane Mapu Wang Bong Sataraba Matung Komunen Beles Dagi Mongsong Amagilenung da Losilaga Tamlamba ISK 416 rifle Amba magazine Amba Masigi Kapayari Bambaru Taragani Toy M16A1 rifle Amba M16A Ama rifle ama magazine ama amasung masigi kapayari bamaru tarapang bangable aire BJP Democratic Oiba Party ni lana hajin bathaja bigano beswajit Bharatiya Janata Party BJP IBC jamna Democratic Oiba Political Party amini IBC ngasi di miyam na khangna raklabani kanagumba political party karana lana wana na bapanghaita hajin bayaur bayai haina ngasi thangmaiban hizam dewat laika the BJP thangmaiban mandalgi executive meeting the wafambasi works minister TS Biswasin apang toki bane Magna makatan ay party asi punna sakot minaba punna hingminaba wakalon da jampam oiba amade Thabak tawdun lagriba party amadi Manipur da sungasi di kundamin dariba Phorup sing marakta nung sinabagi marit akan bangamle India gi apun basaktam ngang thadaba constitution amma amadi phirep amatang laigada bani haibagi pandam thabakta onthok pahukre Masinani BJP party asi atai party ga khenai airibase Lebak miyam asi giram paikaliba thorang ke asi gi apin badu miyam da phawakle BJP ki thongmi sing nasu thajaba asi mahantana pakhona kadabani corona laichat asi malemgi oiba amani India khakta ta jaitheng phangbanate kanagum basing na aran bogwa nganglip asi ngangjisan humaduna oiba yaroi aike Ais Dilip chairman oina wasak lawkhre Manipur government ki commissioner orambada ki thabak tige pothakraba hawaibam Dilip retired IAS bangasi Manipur ki governor Dr Nazma Atulana Manipur municipality property tax board ki chairman oina arunba ngakba amasung thabak paibagi wasak lawkhre ngasi nongthil imphal gi rajbhavan da governor Dr Nazma Atulana Ais Dilip bo Manipur municipality property tax board ki chairman oina wasak lawkhe hauki bajun kun mapanda deputy secretary mahutna order amba thoktuna commissioner oirambadagi pothakraba Ais Dilip po sahi mangagi oina Manipur municipality property tax board ki chairman akhebane borasena Manipur ki municipality ya da aina yaba tongan bamakal ki tax sing khongat pada mateng pangkada bane Masina municipality amasung urban local body sing dere pino matik jana kaba ngamdriba asida ahen resource lahen dana miyam ke thabak tawbada asoba mateng oigani aire atopa pau amadana Indian photo journalist sikeba laibak thibani Taliban Afghanistan ki Gandhar area da sikiba Indian photo journalist Danish Siddiqui kanana hatkipano aiba khangde Taliban Malaysia ga Siddiqui gi misi adu karigum bari amatalaitan ahina Lalobo organization asina sengdor kre Afghanistan da Pulitzer Prize phangkraba sangnaraba India ki photo journalist dai kedabagi thakdok adu thamoi chokna nungaiti aiba wafam Taliban phangdorakle Taliban fighter amaso Afghan force ani ki marakta khothok na khiba thakdok amada Siddiqui laikhidabani kanna lan sokna khiba matam adu da karamba mai ki kablak pan nongmai maruna mangonda pandur laikhidabano aibadu makoi di khangde ana sengdokhiba galoinana sangnaraba photo journalist adun laikhidabada awaba bai horaba ibong manung amaso magi mari mata singki awabada Organization aduna su saruyari haiba wafam Taliban gi wangangloi Jabiullah Mujahidin agency da ngarang pangtokhe mana makata na hai war zone amu arba Afghanistan da sanglakpa pamba journalist pun mana Taliban fighter sing tamangjong na pau pibirago asum tawrabade adugumba journalist adugi punchi da khudong tiba mayuk natana ba organization asina akan ba section tharong lakat kani aike Danish Siddiqui laikhidaba adugi nabukta jamna nungai taba phawi hatuna war zone singda changlakpa journalist sing namakoi da mangjong na pau piram dabado ningam daba phawi haina Mujahid na makata ke panbajai Reuters ki journalist Danish Siddiqui asi Afghan security force amsung Taliban fighters sing marakta yamna kanna nobai kamna dana khudong na khiba thawdok amagi pau lonarba khonari da charakta hogiba irai namitta nongmai na panduna sikhibani Pakistan amas Afghanistan ani tainari border crossing oriba Kandahar mak nongmai na pandur laikhidabane Afghan Special Force na spin boldak area lopsinar bakhona bada Taliban fighters sing jamna kanna khudthok na khibane Housing area do Taliban kudum chantuna lairibane makha tarakpa atopa yam nangakpa pau amada security labs oibadagi Assam Secretariat complex ta khamba MLA gi gari hurankhre Assam Secretariat security ke session thawang komthokkdagi thawang amada Bongai Jau Kendra dagi nipalak mai palak tuna MLA matam sangna oiraklaba Fani Bosan Saudhuri gari ama Secretariat complex tagi huran kare aire
हुरानख्रब येनोब कार अदु नुमालीगर एरिया दे एक्सीडेंट थोपदगी एमएलए की गाड़ी नि आइबा मियामना खंगनारखिबने केस अदुगा मरी लेना दिसपुर पुलिस न मियोय हम फगत पंगामख्रे अन पुलिस स्टेशन अदुगा सेकंड ऑफिसर इंचार्ज जुगानंद बोरोना फंगदोरखे फागलब मियोसिंग अदुगी मिंगदी हरेस अली साफिकुल अहमद अमसुंग अरीफुल अली कवि आइरे एमएलए चौधरी न फंगदोखिबा मतुंगिना असम सेक्रेटेरिएट कैंपस तगी माकी गाड़ी अमता मांगखिबगी थौथोक लेते आइके मागी गाड़ी मांगख्रे हाने मियामना ngangnariबदु अचुंबा नते हाइबो वफम एमएलए मसाना फंगदोखरे आइरे कारदु टेक्निकल ओइना एमएलए अदुगी नत्रबसु माकी थबक थौरमसिंग द सिनबनि हाइबो वफम माइकै क्यादगी फंगदोंनारखलि आइना देशबुर्गी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हिमांशु दास न फंगदोखे गाड़ी हुरान खिबगी थौदोक अदुदा गाड़ी अदुगी ड्राइवर चेंदर कुनि हना पुलिस की मेकेदगी फंगदोरखे अक्टोबर अमा फौद यूनिवर्सिटी सिंग द अनोबा एकेडमिक सेशन औरगनी सेप्टेम्बर 19 फौद मिंग चनबा लोइसिनगनी यूजीसी लेबाग असिगी यूनिवर्सिटी सिंग अमसुंग कॉलेज सिंग द अनोबा एकेडमिक सेशन असि अक्टोबर अमदिगी औरगनी अदुगा एडमिशन की प्रोसेस न लागलिबा सेप्टेम्बर 19 फावबगी मिंग द लोइसिलगनी हाइना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की अनोबा गाइडलाइन सिंग मतुंगिना फंगदोखरे Universities and Higher Education Institute ICEI sing the undergraduate course sing asi CBSE amasung state punamaki board singi exam singi phal haidoklaba matungda course sing haunanaba jananaba ping jananaba khankre July 19 da class 12 ki exam asi haidoklaba yai aroi the content sing asi ki maroi ba pau khara asi pa pau damjari ba mariba local news YouTube channel amadi Facebook page asi dagi yengbiri pupunamak pataga jari channel rasana domda kanarabadi subscribe to be subscribe to be like and share to be so ka wi kan number po amukan thagajari